After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop government censorship. Barabujijwe kuvuga icyo bashaka ndetse no kwishyira ukizana. Ngiye gusinya iteka rya perezida rishyiraho kwishyira ukizana ndetse no kuvuga icyo ushaka igihe ubishakiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nzagarura kwishyira ukizana kwa buri muturage, buri munyamerika wese atangire kubaho muri ubwo buryo. Ntibizigera byongera kubaho ukundi ko ingufu za leta zikoreshwa mu guhiga batavuga rumwe na leta. Ibyo bintu cyane ko mfite icyo mbiziho mu gihe cy'ubuyobozi bwanjye, ibyo bintu ntabwo bizigera byongera kubaho. Nzazana ubutabera bubereye bose kandi butuma abantu bose bangana imbere y'amategeko. Tugiye kugarura ituze ndetse n'amahoro mu mijyi yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki cyumweru kandi ndatangirana n'inshingano ikomeye yo guhagarika imigirire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gushaka guhatira abantu kugendera ku mabwiriza yabo yo kutwemeza yuko tugomba kugendera ku gitsina cyangwa se ku ruhu. Tugiye gushyiraho sosiyete itagendera ku ruhu cyangwa se uko umuntu asa, ikazaba sosiyete ishingiye ku muryango wo gushakana hagati y'umugabo n'umugore. Guhera uyu munsi nshyizeho iteka rya perezida rivuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari itegeko kandi byemewe ko nta kindi gitsina kizigera cyongera kuhaba, ahubwo hazajya haba umugabo ndetse n'umugore. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Iyi nkuru y'umuhango w'irahira rya Donald Trump yabereye mu nyubako ya Capitol. Ni byinshi birimo kugarukwaho muri iyi minsi nyuma y'aho arahiriye, ari nabyo tugiye kwibandaho muri gahunda y'iki kiganiro cy'uyu munsi. Ariko umwihariko tukaza kuwushyira ku butinganyi nyuma y'aho avuze yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizaba igihugu kirimo ibitsina bibiri gusa. Ni kimwe kandi mu byagarutsweho bikaba binatandukanye mu gihe cya Joe Robert Biden yaramaze gusimbura. Ubundi kuki Donald Trump arwanya ubutinganyi? Ntiyaba arimo kubangamira ibyo bamwe bita uburenganzira bwa muntu? Kuba warahisemo gukurikirana ibiganiro byacu nta kabuza uzakomeza gusobanukirwa. Derek Mugabo niyo yanjye. Mu ijambo ryo kurahira gutangira inshingano ze nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byari umunezero mwinshi kuri we ndetse na bamwe mu bamushyigikiye. Abagera ku 20,000 bari bateraniye mu nyubako ya Capitol One Arena iri Washington DC ngo bishimane nawe muri iyo nyubako. Trump yavuze ko yiyemeje gukomeza kugira igihugu cy'igihangange kandi cyemera ibitsina bibiri gusa, ni ukuvuga umugabo n'umugore. Ijambo ku rundi ruhande mu magambo yakoreshejwe yagize ati, uyu munsi mu bubasha bwa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho ibitsina bibiri gusa, umugabo n'umugore. Ibyo akibivuga abenshi muri iyo nyubako yarahiriyemo barahugurutse bakoma mu mashyi y'urufaya. Nubwo babyishimiye ari benshi, ariko hari abandi basaga naho ibyo batabyishimiye habe na gato. Basigaye biyicariye ndetse no gukoma mu mashyi ntabyo bigeze bakora nk'abandi. Ibyo Donald Trump yagerageza kuvuga ni ibi: muri iki gihe henshi ku isi ibihugu bitandukanye bigenda biha uburenganzira 100% aba bana bahuje ibitsina cyangwa se bita batinganya. Kenshi bigakorwa mu izina rya politike ndetse no mu izina ry'uburenganzira bwa muntu. Babyita gutyo kandi bagatangaza ko abantu bose bakwiye gukora ibyo bashaka mu guhitamo uwo babana, bakundana, uko basenga ndetse n'indi myumvire yose ifite ahuriye na muntu. Kuri Trump we si ko abibona. Ibyo kurwanya ubutinganyi no gukumira inda ntabwo ari ikintu gitunguranye ku banyamerika, kuko Trump yahereye kera abirwanya. Utumva tuvuga ubutinganyi ukagira ngo ni ikintu gitangiye ejo bundi. Amateka agaragaza ko kuva mbere y'ivuka rya Isa, ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, mu Bushinwa ndetse no mu Buhinde, Misiri, Ubugereki, Abaroma ndetse n'ibindi bihugu byose byabagamo abatinganyi. Mu Bayuda ngo cyari icyaha cy'umuziro ku buryo uwabikekwagaho yakurikiranwaga maze akicwa. Bivuga ko mu myaka 800 mbere y'ivuka ry'umucunguzi aribwo abatinganyi ba mbere babayeho. Bari mu gihugu cya Zimbabwe. Uko iminsi yagiye ishira bagiye bigaragaza no mu bindi bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye igize isi dutuye, kugeza aho bigoye kugira ngo habe hari igihugu kitarimo abatinganyi. Nyuma y'ivuka ry'umucunguzi ariko impinduramatwara y'iyobokamana yahinduye byinshi ndetse n'abayoboke b'amadini batangira kubirwanya, bituma n'imwe mu mico yabwemeraga itangira kugenda ibufata nk'ikizira. Uretse n'ibyo kandi Trump n'umwe mu badashyigikiye namba ibyo koroshya uburyo bwo kubona imiti yo gukuramo inda cyangwa se kuboneza urubyaro. Mbere gato yo kurahira kwa Donald Trump,
ngo ajye ku butegetsi, umubare w'abagore bagura imiti ikuramo inda ndetse n'irinda gusama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga gihamya ko bari biteze ingamba zikuraho bimwe na bimwe z'uyu muyobozi. Aid Access, imwe mu masosiyete akomeye atanga imiti ikuramo inda, yatangaje ko yakiriye ibyifuzo 10,000 by'abashaka iyo miti mu masaha 24 nyuma yo gutsinda kwa Trump. Ubusanzwe ku munsi iyi sosiyete isanzwe yakira nibura ibyifuzo 600 by'abantu bashaka gukuramo inda. Urubuga Plan C rutanga amakuru yo kubona imiti ikuramo inda rwatangaje ko Trump amaze gutorwa kuyobora igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwasuwe n'abagera ku 82,200 mu gihe rwasurwaga n'abantu nibura 4,000 cyangwa 4,500 ku munsi mbere y'itorwa rya Donald Trump. Muri 2022 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwakoze itegeko ryemerera abagore n'abakobwa kubona imiti yo kuboneza urubyaro no gukuramo inda mu buryo bworoshye. Bivugwa ko byakozwe ahanini n'abacamanza Trump yasize ashyize muri uru rukiko bari bafite imyumvire nk'iyi. Donald Trump yari yaravuze ko najya ku butegetsi azakomeza guharanira ko gukuramo inda cyangwa se kuboneza urubyaro bikorwa ariko bitari mu kavuyo, zikaba serivisi zihariye kandi zihabwa zikwiye gusa. Nta gushidikanya ko izo zigiye kuba impamo, nako zabaye impamo kubera ko umwanya arimo umwemerera gufata imyanzuro ikomeye kandi yari yose ku buryo bwose yabishakamo. Iyi myanzuro ya Donald Trump itandukanye cyane n'iy'uwo yasimbuye kuri ubu butegetsi, Joe Biden. Dore impamvu. Ntabwo ari kera mwaba mubyibuka, ejo bundi muri 2023 wari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken kuwa 29 Gicurasi 2023 yatangaje ko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gukuraho viza ku bayobozi bo mu gihugu cya Uganda ndetse n'abandi bose bahutaza uburenganzira bwa muntu. Aha havugaga uburenganzira bwa muntu, wumve ko ari umuntu ufite uburenganzira bwo gushakana n'uwo ashaka atitaye ku bitsina. Blinken akaba yaratangaje ko abayobozi bo mu gihugu cya Uganda bagombaga gufatirwa ibihano nyuma yo kwemeza itegeko rihana abaryamana bahuje ibitsina. Urwo rwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwasohoye itangazo ryavugaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zababajwe cyane n'inzira Uganda yahisemo ku itegeko rihana ubutinganyi. Itegeko rivuga ko ridaha agaciro uburenganzira bwa muntu, iterambere ndetse n'imibereho myiza ku batuye mu gihugu cya Uganda bose. Itangazo ry'iyi Minisiteri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryavugaga ko Uganda yananiwe kurinda abaryamana bahuje ibitsina ndetse n'abandi bantu bose, bigakomeza bigaragaza ihungabana ryo kurinda uburenganzira bwa muntu, bikaba kandi bishyira mu kaga abaturage b'igihugu cya Uganda ndetse bikangiza n'isura y'icyo gihugu mu bijyanye no kuba abantu bagishoramo imari bakahakorera ubukerarugendo cyangwa se kuhasura Amerika. Ikaba icyo gihe yavuze ko nk'uko biri mu murongo wa Perezida Joe Biden yari kugerageza gufasha abaryamana bahuza ibitsina mu gihugu cya Uganda, ngo kandi ikagenzura abayobozi ndetse n'abandi bantu ku giti cyabo bari bafite uruhare mu gushyigikira ihungabana ry'ikiremwamuntu bavuga batinganya. Amerika yanasabye kandi ko huburwa ibijyanye n'amabwiriza yo gusura igihugu cya Uganda ku baturage bayo, ndetse hakanabaho kwimwa viza ku bayobozi b'igihugu cya Uganda bashaka kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bantu ku giti cyabo badaha agaciro uburenganzira rusange bwa muntu, harimo no kutubaha uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina muri iki gihugu cya Uganda. Biden akaba yaravuze ko biteye ikimwaro kuba igihugu cya Uganda cyariyemeje gukandamiza ikiremwamuntu, ibyo yavuzemo guhana bamwe mu bayobozi b'iki gihugu cya Uganda. Umwanzuro wo kwima viza abayobozi ba Uganda watangiriye kuri Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda Anita Annette Among. Uyu nawe igihe yamenye ko Trump yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yarishimye cyane ndetse agaragaza ko hari icyizere ko ibihano byose bari barafatiwe byakurwaho. Ntabwo ari Uganda gusa, ahubwo na Ghana ntiyari yorohewe n'ubuyobozi bwa Joe Biden ku ngingo y'ubutinganyi. Mu mwaka ushize wa 2024 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko itegeko rishya rirwanya abaryamana bahuje ibitsina ryatowe mu gihugu cya Ghana ndetse rihonyora uburenganzira bwa muntu, ndetse isaba Inteko Ishinga Amategeko y'iki gihugu yuko yarisubiramo. Iri tegeko rishya ryatowe n'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu cya Ghana muri Gashyantare 2024 riteganya ko ababarizwa mu muryango wa LGBTQ+ mu gihugu cya Ghana, ubwo turavuga abatinganyi, bagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 3 muri gereza. Riteganya kandi ko uwo ari we wese watera inkunga cyangwa akagerageza gushinga uwo muryango ndetse n'ibindi bikorwa byose bigamije gukwirakwiza ibyiyumviro by'imigire yo guhuza ibitsina itari y'umugabo n'umugore ahanisha imyaka 3 y'igifungo. Nyuma y'uko iri tegeko ritowe, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye itangazo ivuga ko yababajwe bikomeye naryo ndetse isaba ko ryasubirwamo. Iyi minisiteri ikaba yaravuze ko iri tegeko rikandamiza uburenganzira rusange bwa muntu, itangazamakuru, uburenganzira mboneragihugu ndetse n'ubukungu bw'igihugu cya Ghana. Ihuriro ry'abanyamadini mu gihugu cya Ghana naryo ryari ryashyigikiye iri tegeko rivuga ko rihuje n'umuco n'indangagaciro by'iki gihugu. Trump akomeje kwamagana ubutinganyi yivuye inyuma. Iyi ikaba ari ingingo imaze kwangiza ibintu byinshi. Ubutinganyi bukaba aribwo bwatumye abagize ihuriro ry'amatorero ya Anglikani ku isi, Anglican Communion,
mu bihugu bitandukanye agaragara nk'atumva ubutinganyi ku buryo bumwe, amwe akemeza ko ari ugutandukira amategeko y'Imana, mu gihe niyo yemeza ashimangira ko ntacyo bitwaye. Uku kwicamo ibice kwaba kwarakajije umurego nyuma y'inama rusange yabereye i Lambeth mu Bwongereza. Ni inama iba rimwe gusa mu myaka 10 abo mu bihugu 165 itorero rya Anglikani rikoreramo. Ni inama bwa mbere yatumye abaryamana bahuje ibitsina, ingingo itarumviswe kimwe ku bagize itorero kuko yazanye umwuka mubi cyane ko mu muryango utemeranya n'abatinganyi Global Anglican for Future Conference GAFON bo babyamaganiraga kuri. Muri iyi nama Abanglikani mu bihugu bitandukanye birimo igihugu cy'u Rwanda, Nigeria ndetse na Uganda nibayitabiriye mu kubahiriza ibyemezo byafashwe mu 1968 byo kutemera gusezeranya abahuje ibitsina. Uruhande rutaramenyekana nuko abo muri LGBTQ cyangwa se abatinganyi basezeranywa muri Anglikani, ndetse bakaba banagira indi mirimo bahabwa muri iri torero, bakaba babarizwa muri ihuriro rya GAFON. Batangiye guhurira mu nama zitandukanye bavuga ko arizo gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza. Ntabwo ubutinganyi bwo mu bihugu tumaze kuvuga gusa, ahubwo hari n'ibindi bihugu bwagezemo kandi bwemewe kera. Dore bimwe mu bihugu ubutinganyi bwakomeje kwiyongera ndetse bukaba kandi bwaremewe n'amategeko agenga ibyo bihugu. Igihugu cya Netherlands cyamaze kwemera ubutinganyi muri 2001, naho igihugu cya Belgium cyemera ubutinganyi muri 2003, Canada ni 2005, igihugu cya Spain cyangwa se Espagne ni 2005, Afurika y'Epfo yabwemeye 2006, mu gihugu cya Norvège ni 2009. Ibi n'ibindi bihugu byinshi nibyo byamaze kwemera ubutinganyi. Ibihugu 34 ku isi bihana abaryamana bahuje ibitsina. Ibyinshi muri byo bikaba bihereye ku mugabane wa Afurika, Uburayi bwo hagati ndetse na Aziya. Twakomeje kuvuga uburyo Trump atemeranya n'ubutinganyi, tubona abamurwanya ngo n'uburenganzira bwabo. Ubundi mva n'ivano y'ubutinganyi ni iyihe? Birigaragaza ko ari imyumvire ikomeye yo kugonganisha abatuye ku isi. Reka tubivugeho gato. Ubutinganyi cyangwa se kuryamana kw'abahuje ibitsina hamwe babwita ikizira, ahandi bakabisobanura nko kwishyira ukizana ku mudendezo ushingiye ku mibonano mpuzabitsina. Ibyo bimeze nka ya mvugo yamamaye ngo my body my choice, umubiri wanjye amahitamo yanjye, ikaba ari imvugo imaze kumenyekana. Ubutinganyi rero iyo bugeze ku kwemera kwa bamwe gutuma babufata nk'ibisanzwe, kuko umuntu yakora imibonano mpuzabitsina n'uwo badahuje, ahandi bikaba ari ikizira. Ushingiye ku muco gakondo by'umwihariko w'Abanyarwanda ndetse n'imyemerere y'amadini yewe akorera mu gihugu cy'u Rwanda, byari bigoye kumva ko naho ubutinganyi bwahagera. Ariko ntiwavuga ko uyu munsi ari ikintu kidahari, gusa nawe dushaka kugira uwo dutera ibuye muri aka kanya. Uretse ibyavuzwe, hari abo tubona babyivurugutamo, hari n'ibigirwa ibanga kuri iyo ngingo kubera impamvu zitandukanye zirimo n'imyemerere, kandi ushobora no gusanga ari nabyo byinshi. Ubutinganyi bwabaye ikizira ariko ntibwari gucika, kuko impamvu zituma bubaho zigihari kandi zigenda ziyongera umunsi ku munsi. Bishobora kumvikana nk'ibitangaje kuba umuco yewe n'amategeko y'agace runaka afata ubutinganyi nk'icyaha cyangwa se umuziro, ariko ababukora bakiyongera. Urebye ku mpamvu zishobora gutuma ubutinganyi bubaho, wasanga bigoye kwemeza ko ari igihe kizagera bugacika. Ibigaragazwa n'abahanga ni uguhuza imitekerereze ndetse n'imyitwarire. Ko byaba nk'inkomoko y'ubutinganyi birimo ibiterwa n'ubuzima bw'umuntu ku giti cye ndetse n'ibyaterwa n'ubuzima abayemo. Ku buzima bw'umuntu arimo hagaragazwa ko kuba yabaho akikijwe n'abo bahuje ibitsina bonyine, abagabo cyangwa abagore gusa, byaba intandaro yo kugira imyitwarire y'ubutinganyi ndetse no kubwishoramo. Mu gitabo cyitwa Ross Means yise The Sex Effect akagishyira ahagaragara muri 2017, yasobanuye ko ubushakashatsi yakoze ajya kucyandika bwagaragaje ko hari umubare utari muto w'abapadiri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bisanga n'ubundi ari abatinganyi. Nubwo imibare igenda ihindagurika uko bukeye n'uko bwije, hagaragazwa ko hagati ya 15 na 50% by'abapadiri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose ari abatinganyi. Ibyo ngo bituruka ku kuba bifuza gukora imibonano mpuzabitsina ariko banashaka kwiyegurira Imana, kuko bihabanye n'imyemerere y'idini bakomeje kugwira mu bwiru. Ariko mu bihe bitandukanye bikavugwa ko nibura hagati y'imyaka y'1980 n'1999 abasaga 300 muri bo bari barishwe na sida basezera bagiye kwishakira abagore. Si mu bihaye Imana gusa, kuko n'ahandi muri za gereza ubuzima bwaho bushobora gutuma umuntu agira imyitwarire y'ubutinganyi. Mu nkuru y'umwanditsi Sadba Walsh yo kuwa 7/2012 yavuze ko amakuru yahawe n'umwe mu bari bari muri gereza yamusobanuriye ko gereza ari paradizo y'abatinganyi. Uwo munyamakuru wari ufite imyaka 23 icyo gihe yatangaje ko yageze muri gereza. Indi mpamvu ngo nuko imyitwarire y'ubutinganyi ishobora kuvukana. Nubwo ubutinganyi bwabayeho kuva kera ku kinyejana cya 18, byizerwa ko ababukora bafite uburwayi bwo mu mutwe. Byakomejwe gufatwa bityo kugira n'abayobozi b'amadini babigize iturufu mu guhangana nabwo, aho hatekerezwaga ko uwo bugaragayeho akwiriye gusengerwa ndetse no kuganirirwa kugira ngo abucikeho. Habaga nubwo uwagize imyitwarire ibuganishwaho ahawe ibinini nk'abandi barwayi,
agahindurirwa imisemburo, akigishwa kwikinisha cyangwa se akajyanwa ahakorerwa uburaya mu bihe bitandukanye, byose bigamije kumuhindurira imyumvire. Mu mwaka w'1886 nibwo Dr Alfred Kinsey yabukozeho ubushakashatsi bwa mbere, maze yemeza ko atari uburwayi ahubwo ari ibintu bisanzwe kandi biri mu miterere ya muntu, kuko mu bakorewe inyigo hari abavuze ko aribwo bakunda kurusha gukorana imibonano mpuzabitsina n'abo badahuje igitsina. Ibyo byanashimangiwe n'inyandiko The Atlantic yo ku 27 Mata 2016 yagaragaje ko ubutinganyi ari ikintu gisanzwe kandi abantu bakuru bari hagati ya 2 ndetse na 11% bagira ibyiyumvo byabyo. Muri iyo nyandiko hakaba haragaragajwemo uruhererekane rw'abo muhungu avukana nabo bishobora gutuma agira imyitwarire y'ubutinganyi. Ni uburyo siyansi yemeza ko uko umuhungu agira abakuru be benshi bimwongerera ibyago byo kuba yaba umutinganyi. Ku rundi ruhande ariko abahanga mu guhuza imitekerereze ndetse n'imyitwarire bavuga ko kuba ubutinganyi bwakwemerwa ahantu runaka bituma abantu benshi babujyamo. Nubwo bimeze bityo ariko hakaba hari abavuga ko batabihitamo ahubwo ari imyitwarire yizana. Ikintu kibabaje nuko abatinganyi nabo basambanya abantu. Mu mwaka wa 2020 humvikanye inkuru idasanzwe mu muryango nyarwanda y'isambagwa ry'abana b'abahungu 17 bo mu karere ka Gasabo bari hagati y'imyaka 7 ndetse na 14, babikorewe n'umusore w'imyaka 19. No mu bihaye Imana mu Rwanda naho ntibyoroshye. Urugero, mu myaka mike ishize urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umupadiri w'imyaka 37 wari ugiye gutoroka kuko yasambanyije umwana w'umuhungu w'imyaka 17. Ntabwo ari Donald Trump gusa urwanya ubutinganyi kugeza ubu wenyine, kuko hari ibitekerezo bya benshi birwanya ubutinganyi. Donald Trump akaba ataratinye kuvuga uruhare rwe mu maso y'abandi baperezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari aho ngaho, ndetse mu maso y'isi yose, dore ko yabaye umudugudu. Ibyo ni ukuri kuko we ubwe Donald Trump yabyivugiye arahira afashe ku ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'abanyacyubahiro batandukanye barimo bigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakiriho, abayobozi b'amadini, ibyamamare bitandukanye, abo mu muryango we ndetse n'abandi. Tubashimira umwanya n'umusanzu wanyu mu biganiro